Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba Titus Khain, Deputy CM uba Jigur Mertong, bat uba Martel Mukim. Hane kasngi kilai kendu yo menteri rangba kejela Konrad Sangma banyak keren halor ki kato kene kimat jong ka council. Bat kawai na kini kadai halor ka jingbat jong ka sorkar ya ka tight grants. Nakaliang usiyam ulai tu ba nakaliang jong ka isi kelayo banyak keren ba habai dai bat kani. Bat nakaliang menteri rangba wala pancai ba kadau jong ka jing penslem kadai namar kadon ka jing bom syai. Ulai tu ru ba kani kepisa kawan lang bat kajal jivan mission. Dai halor kani kadau bakim padla ban pelaj ya kani kepisah. Ban nakaliang jong ke sorkar jela kadang panjing penjai nak sorkar pedeng ban tip syai halor kani. Susu nakaliang UCM uladawa ba ya kani kepisah dai ban Ailad ya ka council ban Pyntreikam. Terima kasih ya kendu ya UCM tempat ba udang su join train men kasih. Hari insya-Allah di ban ya kendu nadu bunai Desember suaka Christmas. Penrai hadir bentuk gajing yo kubik ketemu singim semla ban ya kenduk cu ya minta kasih la ai ka appointment yo ban kenduk ban keren ki katu ban tli kam ki bede baka council te kawe ni ki kam ki bangi keren kalong halo gajing kumbelami akilat pathai kubor ba kajing bat yang ke sorkar jelas ya ketu kepisah ka bangi ka tight scheme ka bangi yo na ka po ka 15 finance commission te gilayo banyak keren mahalo kini kaum la pensyai ngi ba ka jisya na kalian sorkar kam dei ka baka kwa ban bat ki ketu kepisah kadai hi ka hok jong ka district council dan mereka dan tangkap ka technical problem tu namar kali kepisah kumbala mention ha ka recommendation jo ka 15 finance commission ka 15 Finance Commission ru kalong ba devan Pyntreikam na kabanta kas water and sanitation program namun ke drinking water program te ya kan kapisa la means lemba katuga kabagi on ka ministry jong ka jal shakti ministry of jal shakti te kani kapisa kawan lang bat kani ka jal jiwa mission te na takadau kadon kandiak technical problem itu buat mentau dang seek ya ka clarification na ka ministry ba kin ai ka clarification halo ka bede ba kata ka bisa ka bede ba ka commission hangani ka recommendation ka 15 finance commission ru kadon ka we ka close mo ka ba hangni ka ong any other condition which ministry of jal shakti may deem fit in connection with the stated objective of the tight grant. Teh lo ita kan kadon kecing kan dia. Ya ini bentar nak kalian kejungi ngila. Pressure be UCM yang bagani kepisah ke belamang nak bentar ke district council de ban Ailad be ya ke district council ban Pyntreikam. Ya ka tayo kemanwan kan sadon ka joint meeting apa deng jungi ke district council buat mission director jong dari ka JJM mission pat kumjuru pada finance department namba dia sort out dengan program tahun nakaliang sim mistawa ka assurance pa longgat balong find the ways and means provide bagaimana pisah pemalaman di sekolah yo iban dalam kampung ya ulang ba nakaliang juga undang seek ka clarification tingin ya up ya kata dia adu mentahi ya kan pisah kadang don hibat ke state government dan don ke treasury juga state government empat divert ya kasan ya ketahu lah penting kamsyai dan nata kadau ke state government ke seek clarification namar pa kamsyai ka recommendation na kaliang ke 15 finance commission kam dah syai nata kadau ngidot kami ka clarification kumangala o meneh kadon ke jing affair namar hakatu ke por kam dan gini guidelines dan rai mentak idon gini guidelines mentang insert ya ki new clause ani kena takadau kadang kecing ya ingin saya syong ya kata join meeting hakata ngi sort out ke bang ide ban le tangba ka hok ka bang ide ban yo hi ka di ban le tang kata kadang jungi ngi yak scam lo kata kan orep ba hok ka bang ide ban yo ya ki district council di ka de ban le kala ban fair ka rukom implement kala ban don ki jing pan kala ka rukom ban implement di ka skip rai minum lahi ban lain bagi bisa kan debet kaban nak benta ki ke
MDC lah ni nak bentagi konstitusi di Bhah apa ka district council. Kat kum ka guidelines yung ka finance commission ru kalau ba kediban release ka pisah apa ka sansi na ka kimla ben release ihaban siu pa ka. Ka total kadi kendai kuwe ya baru di district council sedang ni pada ki samang kat kum kejing bundril nang ba laga jong district council. Ka dah kali kata grant lakum ngiyo aku bro.